gününen gündüğü görətçiler nehelek bitoloqtaqtıra efirga martılı. Olunyu 10 günüger Антоновкатағы Артур Иннокентьевич Пахомов атынан спортивный салаға Нюрба районын нехелектерін $2 2-тігінші сүрбеті өтсіл комплексный спартакиадатын бастықы көріңе мастадығы болан аста. Опсая сүйіс ағуған 6 кыттачы 15 нехелектен елін келін түхістілер. Түмікке бігі нехелек 6 месте болла. Олыню 17 күнігер алгыз народ айымдың кейінігер арысыяға жекерген Саха Республикатығар оғысас сыла білдірілі бітінен, онна Саха Серігер пионерия төріттеміде сүйіз сылын чәрчетінен үтігіске күбілуй бұд сылын айы ұдылар ұлла той олығы районны ұры күрәға ұдылынна. Күрәққа Нюрба районын нәхелектеріттен ағуан 6 ұры құттақ олығы күттіні ұлылар. Күрәк ахыллыда Саха Серігер пионерскай тәрітті төріттеміде сүйіз сылығар анан партийный организация секретарі, пионер, комсомол, партия бетерәне, Саха Республикатын почетта бетерәне Ирина Ивановна Васильева, онамар ортоскола вернәтчілері арыйдылар. Кығыл қалтыз доғырдақ, бәлем бол, мәлджі бәлеммін ұңырар ұғыяртылардақ, оғыса сырдық ұрата пионерия, история біткерехеті олық бұд бір түгенін санан ақтан асты бұд. Ыры күрәға 2 түхімәғінің ұтылынна. Бастықы түхімәқ патриотическай ыры, 2 түхімәқ көңіл теме. Ұтылы бұд ыры күрәған жүлдір сүбәті бұғар бұдынан күрәқ күйылаға Гран-при болла Михаил Тагулахов. Нюрба кората Салаятчы Аина Шестакова. Бастықы степеннақ лауреат Савинов Роберт Малығай Соленеті, Салаятчы Изольда Макарова. 2 степеннақ лауреат Семенов Денис Джекимде нехелегіттен, Салаятчы Мария Дадохова. 3 степеннақ лауреат Дорай вокальный ансамбл, Октябрьской нехелег, Салаятчылар Петр Белолюбскай, Надежда Обоева. Дипломаннарға бастықы степеннақ Жүріскен вокальный ансамбл, Қорыла нехелега, Салаятчы Алена Табонова. 2 степеннақ дипломан Қаңалас оланныра ансамбл, Салаятчылар Клара Герасимова, Венера Винокурова. 3 степеннақ дипломан Алеша Ушканов, Нюрба кората, Салаятчы Светлана Васильева, онна Мичер квинтет өңілчі селенететтен Салаятчы Маргарита Николаева. Диплом туттарылынна артық вокальный ансамблға Жархан нехелегеттен Салаятчы Анна Григорьева. Көрәтчілер бігеребілері Анал Береги Вова Степанов, Чукар нехелеге, Салаятчы Виолетта Попова ылла. Жүлір сүбә Анал Береги Ананна Яшы Степановка, Хорула нехелеге, Салаятчы Алена Табонова. Пионерия сүйсілін Саха Республикатын бачотта бетерәне партийный организация секретарі Ирина Ивановна Васильева Анал Берегин 2 тыгынча сопкобай онна алгыс народ айымдың кейнін Берегин Юлиан Лыткин Малығай Селенететтен Салаятчы Таисия Новгородова ылан үрді көтті. Самый кырачан кыттачы аналар иңірлінне 5 састақ Эрсан Михайловка, Таркайы нехелеге Салаятчы Генриетта Иванова. Бастың ұғыятчы Изольда Макарова, Малығай Селенеті. Онна бастың ансамбл үрдігатын ылылар сыққыз вокальный ансамбл. Малығай Селенеті Салаятчы Изольда Макарова. Кенелер Саха Республикатын культура, онна духовный сайды министерствата, Республикатағы народ айымытын жететериет, Саха Республикатын культуратын тойгуна Семенов Анатолий Николаевич авторской проегынан ыдылар, Поющее мужское братство Республикатағы ыры күрәғар, Нюрба улуғын атыттан күрәққа кыттар ческе тегістілер. Maso
ыытыллар ылла той олого районнай ыры күрәхпит инникитин даганы өссө да үйне сайда бәйтин тула кыттаачылары түмө турдун ден эренебит. Саха серигер пионерскай терилте түрүттемите сүүс сылынан сүмэ агам саастаахтар түмсүү салаячыта Саха Республикатын бачоттах бетерене партийный организация секретаре, пионер, комсомол, партия бетерене Ирина Ивановна Васильева, нехилекпит ытык кырчагыстарыгар, тыл бетереннеригер, бастығы көлөне пионердарыгар Мария Григорьеваны, Яков Иванови эгардален, кыгыл халтыс байын пионерия сүүс сыллах үбүлүүне значогу төстөригер кетерте. Ирина Ивановна көғіләхінінен осколы оғылыргар, техникум студенттарыгар пионерия сүүс сылынан тәрәхіннер ытылынылар. Пионерия бігіге ағым састақтыр бұд олықтырығар өрі көріләқ бір чағылхай түгенлері болар. Отчатауғы кәм өйдөбіллері біреме бұлынан бүрілленнер, еті кәрчік көлөне пионер болуыны өйгер, сүрәғар білігін да илжасылжар. Олунню онхетте күнігер кыталык культура да барыгар, үгес быһытынан ытыллар районнағы учорбутун утумнан фольклор арас көрүннеригер ухуян саахыттан оскола 11 кылаһагар кие бөлөхтөргө араксан күрэх ытылынна. Күрәкка нюрбаттан ona нехилектерден барыта холбан агугантан тахсого кыттыны ылла. Күрәкка кас кайыска айы кыттыбыт кыйла хоголорга дипломнар, онна бастакы үрделлерге өйдөбүннүк статуэткалар, бары кыттаачыларга кыттыйын тоғы суруктар туттарылыннылар. Күрәк төмүгүнен бөлөгүнөн толуруга гран-при үрдүк атын ыллылар. Биһиги жөнкүйдө кытылыктара ого народный фольклорный ансамбл быт Салаячы Саргылана Федорова. Бир дилен толуруга гран-при үрдүк атын ылла жөнкүйдө кытылыктара ого народный фольклорный ансамбл солистката Саргылана Федорова угуячыта Анжелина Жданова каңалас нехилеге. Жөнкүйдө кытылыктара ого народный фольклорный ансамблга салаяччыга үрдүк сетихилеринен эгерделибит. Саргылана Петровна оголорго саха фольклорун үйрөтен, эттеригер ханнарыгар игере сылжарынан кен туттабыт. Өссө да сетихилер келе турдуннар. Олунню хүрбө 2 күнігер Саха Республикатын сетерилер кылааһын аспытсыллағы үлетін отчота алгыс народ айымтын кинигер болла. Саха Республикатын барабытылстыбатын председателин солбыячыта Георгий Михайлович Степанов салаячылах рабочий бөлөх отчотыгар нехелек олықтақтыра балыға, оскола тутутун, аптека бапроғын турорустулар. Ты қағайстыбатыгар әлбәқ ыйдык кирді. Сүйі иететігер кооперативтерінер бағалақтар сүбә ама көрдөтілер. Үрдік күріләқ от олырыр желері уаққа қолбағын қағылғата, өһө білі аннынан мосты тутута, әдәр специалистерге же туттарларығар көмілігі, федеральный аспаллағын оннада бапростарға керен қоройданнылар. Түмікке нәхелек олықтақтыра республика сетерилер бұлағын отчотын бігериллерін білдерділер. Олынню хүрбөк күкенігер Нюрба корат кытылык культура тыбарыгар марқа улуға Нюрба района түріттеммите 200 сылын бәлейтір тәрәхін үйеріләқ ағыллыда болла. Беги нәхелектен делегация кейрен кыттыны ыллылар. Бахалык Егоров Дмитрий Николаевич, эдер ыл Ивановтар джекердектере, оскола президента Виолетта Иванова, эдер специалист Айсен Моисеев. Түмүк нәхелеген қомағой қоғайындықтарын, кепсәндіктерін, нәхелек историятын кенегелері келдерін выставкалада библиотекар Ольга Иванова. Бүгін нәхелек бит олықтауға Николай Моисеевич ты қағайстыбатыгар сатабыллах үлетін еген илдарқан грамотатынан онна төске кетер значогынан наградаланна. Бүгінден арас әйгені бардын қабар бәле дата чәрсетінен бұланнымы тәрәхінлер сағыланықтара.
Olunyu hürbe ühüs günüger ağa doydunu kömüskәtçiler günlerin beleydir. Gündü amaraf ağalar bıdın, eyağız eheler bidin, kömüskel boğalar erbedder bidin, karıskalınan kayıhar ulu olanlar bıdın, anal bayanay jayı gasılcar bayastar bıdın, üsürek bidetten eğardelen, çegen çeptek dorobayanı, sir ürdüger barbары kereni, ürün günü, jolu sorgunu bağaran, kereni керексир бар жаммутыгар анан Жакускайдагы культура онна искусство колледжин төртүс курсын бастың устужуана үңкү кере булаңар ылларбыт кескиллах ытчаппыт Станислав Васильев төрөбүт төрүт төлбетигер маанылах марын сиригер практикатын преддипломной отчетный кенсерин иккис төгөлүн ытылынна. Станислав бастакы отчетный кенсера ахамал акция кенсеринен ытыллыбыта. Онно бейдин үңкүлүр таланын көрдөрбүт боллагына. Бу иккис кенсеригер Станислав үлете көһүнне. Бу күнне хелекбит эдер күн күбе иелере, келер кенчари кескиллер бит үңкү кере экетигер уйдардылар. Оны серге ыры куттак ырыгы тымылар бит Алгыс народ айымдын кийинин специалисттара Николай Антонов, Мария Пудонова, Саина Семенова жара киехени кергеттилер. Der ergiyekten der ilgeleği der samırınan der bir bitiger
Ağa doydunu kömüskayçıları günlerin çersetinen olunyu hürbebes günüger oloqtaq jahalta onna tümük nehilegin erjon tümsüyde gögüleheninen algыс narot ayımdın kiyiniger nehileg erjonugar bilyard onna dars kürektere ıdılındılar. Kürek tümügünen bilyarka biohun sastırı gardılı bastıkı meste Nikiforov Nurgun, ikkis meste Vasilyev Maksim, Mar ortoskolatın 11 kılahın öğrenetçide. Ühüs meste Neustroyev Arkhip. Biohun sastırıttan üyehaga bastıkı meste Gabyshev Mir Ivanovich, ikkis mestega Ivanov Leonid Romanovich, ühüs mestega Inokentyev Vladimir Semyonovich. Dars kürekka biohun sastırı gardılı bastıkı meste Ivanov Ayal, ikkis meste Vasilyev Maksim, ühüs meste Nikiforov Nurgun. Biohun sastırıttan üyehaga bastıkı meste Fyodorov Ivan Ivanovich, ikkis meste Gabyshev Mir Ivanovich, ühüs meste Inokentyev Vladimir Semyonovich. Нюрбатагы профессиональный техникум заманнара. Олонню хүрбәһис күнүгәр Нюрбатагы техникум иһинен аһагас уроктар ытылыннылар. Иделеригер беренилэх өр сыл үлеләбит производственный үрәхтәһен мастerdара уонна эдер саңа сагаланыр мастердар уроктара сетигиләхтик астылар. Студенттар сәргәйдиләр көктөктүк кытыннылар, практический уроктарга билилерин өссө чиңеттилер. Олунню хүрбәбир күнүгәр техникумга ага дойдуну көмүскәчләр күннәргә аналлах марха кустатын оголоругар военный спортивный күрәхтәһи болла. Каңалас Марс колатын оголора уанны техникум студентлары кытыннылар. Техникум үйренер корпугар күрәхтәһи үйрүлә ахыллытыгар директоры итер үләгә салбыячы Афанасьев Егор Христофорович ага дойдуну көмүскәчләр күннәренең әгәрдәлән оголорга күрәхтәһиләргә сетиһине багырда. Кыттаачылар барыта 5 көрүнгө күрәхтәстеләр. Хаңалас командата 4 көрүнгө бастан әрелләхтик бастыгы местаны ылла. Мар оголора 2 месте болулар. Техникум студентларыттан Федотов Дима Анниныга иннен кимехады бербете. Манны күрәхтәһиләр Этхан өттөнән сайдарга дойдугут историятын билерге, чөл дарубой ологол батыһарга эдерчыты үйрәтер. Сылтан сыл оголор тупсан сайдан иһелләргә багарган. Олунню 19 күнүттен хүрбекки күнүгердылы техникумга бульдозеры сатабыллахты гытарга отборочный чемпионат болан аста. Бу күннәргә студентлар сол барабылатыгар сәрәхтәк болу техникатыгар бастакы көмөнү оңоруга билилерин берберкеленнилер. Onu tahanın buldozerı körün isten örümünнәһиңе, buldozerынан кири тахсы албастарыгар күрәхтәстеләр.
Итине барытын техникумга өрсолларга үлеләбит профессиональный өрәхтәһен туйгуннара Табонов Гаврил Андреевич, онна Алексеев Игнат Макарович сыналадылар. Онна үс биристәх местәне тахардылар. Үс местәне Илла Иванов Алексей, иккис месте Егоров Максим, онна Захаров Зосим бастыкы месте болан үрдүләр, көттүләр. Студенттар бытын әгерделибет, онна региональный чемпионатка Томпа районугар кандыгага Нюрба техникум атыттан кыттан келелләргә сетигеләре багарабыт. Олықтақ библиотекаға иятыл онна сурук бичик күнігер аналлах иятыл бұтын қарыстығын ден кенеге бұстап ката турбута. Олынны 15 күнігер декада чәрсетінен мен иятылым сақатыла ден аман өскөрәғін тәрген ыттылар. Кыттыны ылылар Нирбатағы техникум студенттара онна мар ортос колатын өренәтчілері барыта оны соға. Темелері билет күрдік талан ылбыттара. Бәлемненен баран темелерін төхі кылларынан арыян кәпсән күрәқтестілер. Күрәге салаян ытта техникум библиотекара Лена Егоровна. Күрәк сылынан төрәбіт тылға болғантыны уыру, аяр жоғыру сайыннары үті сергамайгыга иди үйрети болар. Түмік тақсар кемегер Ольга Дмитриевна сақалы остол ойнуларын ойнытты. Барыларыгар тоғы сұрук онна кайылақтарға миннигес туттардылар, қартысқаға түстілер. Олынню уан хетте күнігер Национальный библиотека ытар диктаныгар хетте кехи көқтөқтік кытынна. Николай Лугинов чыркымай ден кәпсәнеттен сұруйттар бұттара. Мар ортос кулатын сонуннара. Олыннюй хүрбә күнігер илмен кыргыһытыгар аналлах осколабытыгар музейнай экспозиция ахылынна. Түмік нәхелеген бачотта құлықтауға краевед, илмен көлге кенеге аптара Ксенофон Васильевич Васильев, онна сонор поисковый команда үс сыллах улахан үлелерін түмеге көрдірюге турда. Аға дойду сәретін кемегер болбут илмен көл старая русса кытытыгар улахан кыргыһыга геройды оқтыбыт, сураға суық сүппөт саллаттар салларын булан историяға улахан солталақ үләне оңырдылар. Олынью хүрбе үс күнігер мар ортос колатыгар строевой хамы кластерынан күрек болан аста. Начальный кластерга бастығы местені үхіс кластер, класс алаячыта Саргылана Валерьевна. Иккис месте төрдүс кластер, класс алаячыта Егоров Дмитрий Степанович. Үхіс месте иккис класс алаячыта Николаева Розалия Николаевна. Бастың командир Гордений Устроев. Ортос үйек кластерга бастығы месте 6 класс алаячыта Найдан Айкыс Александровна. Иккис месте ақсыз класс алаячыта Иванова Александра Аркадьевна. Үхіс месте бәхіз класс алаячыта Сафронова Лина Яловна. Бастың командир Сандара Семенова 6 клағын өренәтчіде. Улахан кластерга бастығы месте 11 класс алаячыта Саргылана Витальевна Никифорова. Иккис месте 9 салаячы Иванова Нелли Александровна. Үхіс месте 10 класс алаячыта Саргылана Петровна Федорова. Бастың командир Максим Васильев 11 класс өренәтчіде. Оғылыру кластерынан физкультура учуталлара Алена Владимировна Захарова, Просковия Ивановна Наговицына білімнәділер. Олынню хүрбебәхіс күнігер оскола оғылыругар сылын айы ұтылар районнай, военной, спортивной, снежный барс күрәх болан аста. Бігеге скола командата командир Максим Васильев, салаячы Наговицына Просковия Ивановна 2 месте болулар. Олынню хүрбәһетте күнігер Нюрба районын Көһө-Сылжар драматический театрыгар мүчік оскола оғыларын театральный коллективтерін көрі күрәға болан аста.
Күрәккә барыта хүрбе бир келликтип, сүстен тақса оғы хүрбе салаячы кыттыыны ылла. Бу күрәккә келликтиптері икки бөлөккә арарын күн устата көрдүлер. Маарорто осколатын житти саас драм театр куругугун оголоро салаячы Саргыланы Федорова турурутугар ойур осколата Николай Якутской суруютунан осторыны көрдүрен улахан бөлөккө маңнайгы местени ыллылар. Сүрүн менек коба хоролун толорбут маңнайгы класс үйренәчите Оскар Алексеев бастың уолого орола аналаат кахайына болла. Тойдубут жона, түмсүйлэх түмүктетер апыдын күннете, бигергете, айың тутун, үлеле, кансан. Анығысқа перга көрсөкқа дери.